It sounds mad of 4 near Shefoni now, Quabas on Kokra, the Banana Kwaxi TV. So, you may dear friend and Kwaxi on the street, and no, and then there sounds so simple Tinsua. Yes, sir, ever been Nenadi and Naman, ya tea, pum, coco, and ya jail. So, I may add, I see her put to Plumicia, dear, and as a press conference be, and in some Chophon, dear. And so at me Abba, Ecoso, away at Chimoda, Nina for a Chimoda, Egua Cassiana, on Abomade, and so at me Essinu. Then you bought a pimu and a barber. In some dear crown, a fountain crate crime, and I say, the Anessa say, Honorable Appiah Kubi, Aquaya Achima Babu Electoral area, Assemblyman or Ninja say, Simon and Amu Flamamu social media, science media, mass media, English media, and I'm winning in 1930 and say, Assemblyman phony be I imagine saying, Achimo then Ghana yes, and Yadabaman, Ninja say, Omuni or Mamma Kwame and Fa, I saw am bottom, and now say, Janu Sikabia, but Omu Yamu 10 a yet percent, and until Omompene, I made Jano Musinino, Ninjansu, Entime, Embasso. Then Assemblyman members of the I'm a transit pipe and if you're not crowded, I'm sick and general and carry for can be. And Assembly, do you know in Java fire into the Bamba Mountain? No, my friends, I'm trophy in Shamudin. Normally, Assembly no Cronancasa at me at the Yaba. Assembly no Crona Conianim. Say Assemblyman for no Marco, say no Crasomon Prime Gadiano and Cosso. And now send some ban and yes, some no Crentiana. Honorable in the man for and so at Messia, what Timo Danger case him Tianco. Na someone no on farm to a for him na yansu yentimi make us say like na subscribe to your YouTube channel no na bibia no me notification message medi e bedi nyina no unsa ebetimi akabi na Kwaxi TV and education and entertainment hub. Article 21F. It says, Ghana ni babia or who quine say Obusa bibi ekoso nimpesuaso anase ni krom anase o mining. Eno na ema ho kwan ema the year 2019 ye pass law bi ye friend the Right to Information Act. Sa act no ema ho kwan ema temamuni bia etimi busa Jumedie bia ye di ewo ne mpasua so anase abanjuma bia ye bia no ema saa atmanu kwan ema otimi busa sansem no se mo behwe a enche kra bebre na wotwetwa mi a ye honorable MP okobusa bi okobusa minister for chieftaincy se kotokuman royalties a yetu anase gold a yetu ewo new month no ye sika sei na enya egu honom Minister no so yina no o che ne se me no kasa yi titisika no 60 billion ene na chi ene da ho sisi a ena honorable sabusa ne se ni trimu entry ni ye nti opese ohun afibia sika onya a efri new monta ede makotokuman nti minister se okọ echi no obaba be yina no abusuafo ye siamu wa ha awie ya emse mreka krani ye ni ate ewo kasa fidie so any from any social media bebre say mo honorable members me na me da ma no e works no yes yempre e ma yensi market ya ekoso e wa ha sei de toso mienu yes me say manya 10% nti me market ne nkoso de toso miensa yes me mampre amiafa aso ambofem nti yes me market ne nkoso abusuafo Sensem we na no estati efri baby a estati free enie tama market isi ye no president eba ha no ma odanfo na so te say obaba be si edwa e de aman modern market anche na mama bi a friend na atoshi ono no ye common fund administrator ono so ba ha sei e be share ye bo anche ene hu say ye dwi e ha sei a ye di djuma ha sei na senia amamna no esitie no ene assembly ho dwumadi esitie no bibia ekoso a ese yeso yani edi achi senia moto abamaye no nti yeso ebusa empanifo a omohwe market edansie e wasambo engineers no
ɛdom yɛ sɛ bo dwumadie na ɛkɔ so no ɔmo ni hu anu yɛ bia na mom yɛpɛ anu yɛ bia na yɛntro nkɔma management no ɛhɔ na MC dan no ɛhɔ na coordinating director ɛda no abusuafo me so me try as West Subcommittee chair me try e de kɔma management abusuafo me ne mo ka say letter no ɛwɔ ha ye wi a ye be check copies no e de ama obia na mahu the content of the letter no sɛnea me try wom abusuafo me try letter no ɛyɛ 26 May 2023 e de kɔma management na letter no Adia Mibusa said request for information on redevelopment of Akyem Central Market. And I me Saka won't say pursuant to the Right to Information Act 2029 at 989. I'm writing in my capacity as West Subcommittee Chairman, Assembly Member, and a stakeholder in the above mentioned project to request your office to finish me with information regarding the redevelopment of Akyem Market. The underlisted issues are under consideration. 1. The scope of the project. 2. The project schedule. 3. The cost of the project. 4. The project risk response. 5. Stakeholder engagement techniques. Ebusuafo me baba cheche de me kan yenum baako. Obia me sabe mwadom ene muntitiam de mame. Mako school maye Masters in Project Management every Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Na say ye ka say project scope a eno ne say mu wi a mumbusa contractor no say ye ka say project scope a eno ne den. Ye ka say project scope a eno say ye ba be si e bi a store dan adan kraba 200 ye wi a ye be shade ho ye obabi e be dwunso ye obabi a sabe e be gya nan ena ye obabi a nipa befa e bi a ye be drainage nso to a e fa market no honum. Nti sa nyoma we na na e ka bom a ye fa ne project scope de atoso mienu misa busa project schedule na ebia ena bosumi miensa ana bosumi du ye be wie project no abusuafo we ena me busa atoso mienu de atoso miensa aban project bia ye bia it come with a cost project bia ye bia edwa mudi no kwa mokofa banche boto ba kwa yesi ne buo eni nti aban project no it come with a cost nti ebusa say ne cost say mi wia me yi projects a ya ye e mansi mu ebia ne boso na me de a kire mo de atoso miensa mi busa project plan risk response ne kire say ensesey a o ma ye e de agu fam se ne ebe ya omo ye adwuma omo di dwa ha ene obi mpo a oba be di dwa no emfa ohaw bia de embre no ene ne project plan risk response de atoso enum mibusa stakeholders engagement techniques ni say brano say omuni esia no mo kire baby a project na de akwakodu ni ehwehu se ne project no mibusa abusuafo we ni ensem a me try e de koma management abusuafo make us and mo say make us say yen stop project no letter mu mo say make us say menya 10% wo letter mu mo so am mo fam e wo market ya ebse me say me be kinkan omokrata ne so a management assign ye no eye coordinating director and assign on the behalf of the MCE ebusuafo any I write to acknowledge receipt of your letter dated 26 May on the above subject matter. I have instructions from management of the Assembly to inform you that we are unable to provide any good document regarding the redevelopment of the central market. That the only available document, the only available document is the awards letter from Eastern Regional Coordinating Council. However, you can redirect your request to Eastern Regional Coordinating Council for further action. When in Krata, assemble management no etro edemame me bono me deba ye potoka chikasem ni nane say sa Krata na me chokoma management no omuntimi enyan anu yie na mum anu yie wa ne say awards letter ne kire say ye de contract na de amobi eno pe enom wo ho nti say me pencheche mu foforo me ntro enkoma regional coordinating council nti ebusuafo me san so troy
ede call Kofodua ehona regional coordinating council ehona ya award contract no omnom say omwo asem no anoye nti letter na me tro ekoma coordinating director no Assemblyman no the same letter na me san Troy ede call abusuafo response a free Kofodua letter me tro ekoye ni with reference to your letter dated 1st July 2023 on the above subject matter, we are hereby invited to a meeting with the Honorable Regional Minister at Regional Coordinating Council on Wednesday, 27th July 2023 at 10 a.m. Abusuafo me choko Kofodua no so asem omo kan ni say eya me nkrata na me chobae no omo pese regional minister esia me eye ukwada na etwa mu no date no say na nka say 26 but oye ni 27th na letter no me saka no eye yawada na yawada na say ukwada no etwa mu nti me saka ye no na entempa no me frɛ regional minister eye ni secretary na me frɛ regional minister secretary no asem o kan ni say regional minister eni ho okɔ Accra ekodi dwumasom bi abusuafo eba ni sa no na say me so me de letter no eche me committee members ni say anamotu etu ye no yenya emuaye bi every regional minister ho nti me de letter no eche me manfo ho na saada no ne ye general assembly meeting na me so na say me kodi dwumasom bi ewo Kofodua eho na propaganda no start ye abusuafo me kono me kra members ni bi na eye me kra members ni bi sister women organizer so no honum nti omu so hwemu ameka mu anche na mete say eye Honorable Castle ene Honorable Ohe omaka omuti abomu ema oma frɛ community FM say breaking news ni kire say omanya ensem bi anasa ensem bi asi nti omo dan na di e de akira manfo the breaking news na say me kwa ko share regional minister na market na yesi no makwa ko stop market no the toso me say menya 10% nti me ko share regional minister ampa so eye community FM ni wura ene Honorable Kwaxi akwa omo ye news no e de to mframam eye hu dede e ma esopa me the toso mienu eye awia no mienu omo program bi omo ye fe na assembly kan eno so omo de to mframam esopa me na sata no krom sankan letter ni bi eye anwumre no na me fi Kofodua me ba omo fra me ka say omo pese omo de me ba na nsem a ekoso no me so mayi ano na me kan say modi kan asem awie na fe modi me ba aba be ye den me ni omo kan no so omo pese me so omo ti me version of the story ampa awia no anwumre no omo fra me na omo fra me ka che host no say ansa na me kasa no me pese okenkan letter no ampa okenkan letter na me busa ne say ehemfa na o letter nim say me see en stop market no ehemfa na o letter nim me see yenya 10% ehemfa na o letter nim say me see yanfa aso amba me ne kasa na anche na oyi mi free ahoma inframamu oyi me try ya say me sabeka no say na oma correspondent aba be jan say na okuta microphone ejomu for me eye market na yesi no eye Aboabo Assemblyman ene Assemblyman fo bia mo ka ho omo so omo mpre emiensi market no because omo nya 10% omo nya yanfa aso amba fam nti omo mpre emiensi market no nti ejomfo ma ede be na wo eka fa ho na ye de microphone no aba betu aso se ensu a abumu yi o se wa nya 10% nti ompre abusuafo sebe ohwa mi amigina he ya mini saa tumi no metimi ndi akọ stop market no ene senka mi otumi na nkata ma edwom no senka mi kan ntentem minimum kasai omu gina ho construction workers so mu ye adwuma obi ani tua nka ma stop ho a senka obi ani tua abusuafo mini saa tumi na mitimi ede stop edwom ewa ha sabe omu bobo ye din na abusuafo ansa na mekoso no saa de we picture we omu di atu Facebook social media so much so say eye me Honorable Assemblyman me na me di anima me se me pray and omu di atu social media baabia every community FM ni wura ene Honorable Kwaxi akwa ni mnantie no omu no ye saa de we edi akohwie eto ye so abusuafo enye saa neti mini saa to me ye de stop market e wa ha sei
abusuafo de toso ene se eye regional minister me no ka say mintimi ene regional minister kwa nhia ena menka no wo baabia so say yen stop market no ena de toso menka say me 10% bia na sabe me minister to me no yetimi digi 10%. Abusuafo senia ye no baabia no em say me di kan say contract bia ye de ma e won patema no ehun sika nti me ba bebo contract bia ye di ama mpatem ha ene ehun sika na mom ye hwe mu no na ye hu say sa central market ayesi no ehun kratasem ede e wa assemble ho no enu nti na muso moto abaman ena mmra no so ma ehun kwan wa wuti wa odi dwa no se sei ya ye mmra usu betinya tro akobusa say na dwomfo ma market ayesi man stores ahi na wom shed ahi na wom ebi atole se na wom usu betinya tro akọ mmra ni nsi obi ahun kwan se obusa sa nsensemi abusuafo meka project ni bia ya ye de ba asam ho no ma minim sene esitie ene ehun hyehyɛ ya construction of 34 local market shop and waiting area, conference room, restaurant, office at Nkwantenum eno sika ewo ho 2.53376 million Ghana cedi o de ba titiska no ma 25 million me no ka say ye wie 100%. The atosu mi no ohwe eho na ye no contractors miensa ena na esi ye no lot by lot. The atosu mi no eso ye construction of 34 local market shops, paving, U-drain and refuse container base, and also sika na ewo ho nie 2.93126.47 and also me no ka say ye wie. The atoso and also a construction of 34 local store, nursery, washroom, sick bay at Nkwantenum, and also sika ho here 2.961660 and also mino ka say yawie. Oko Kumasi station and also 44 local market shops ye no premier. And also sika ewo ho 3.829932 and also me no ka say edu roofing level. The toso precast concrete block of premier market, construction of 600 diameter concrete U-drain at old premier and also sesi me no ka say omugusu a omoye ebusua ye betimi aka bebre e de akyem na nsan kra no assemble municipal assemble common fund na omusi sadwa ya omu san besi assemble blog bi a ye ho omu ba betoa so eno so sika na ewo ho 4.8 million Ghana cedi kakra ede egu echie me no ka say contractor na start ya all this adwuma nti dwumadie bi a ye di ompaso ayisu abia no ni na no eba assemble no na ye nso aye assemble ma moto abaman ye so ye de ani ede echie sa pepepe na ye no nti abusuafo senia minwanum bi to egu mframa mu se ye ba bepam no ye nko se ba bia nkan ye nya meeting bia o ba bia se ye ba bepam afura ene enko okofo bia so enko ka se ye di task force for ba ha aba bepam afura ye nya bibia sa nti abusuafo muti bibisa mumbontugu and eyentro nukra bia enim abusuafo yenka se ye ba bepamu obi bia e wa ha sei nti montra na mundi mundwa na emse emene onabo asame memes ni bi e wa ha sei nti omso beka kakra e de asoso na omu wi a nsambisa bia obi a mo pese mo bisa no yeso ya ready ye be ansamo medamu ndama se monkoso na mundi mundwa obi anu a oba bepamu mafiri ase nyame nsiamu na medama se se matie mi medase efi onabo Kwaxi Akwani station edinam say market na yesi no yen assemblyman members ya stop minam dikan abusuafo anya no kre yen stop market bia yeni sa tumi na ye de stop market nti ene badwom ha ene dwomfo no be kasa e chom say yeni sa tumi no
ye dey stop market no ampa let me sure let come assemble no na assemble no can say ade omo ho ye awards letter pe nti omo san redirect me say me Kofodua regional coordinating council ampa me call regional coordinating council no minister yes on me be hia no acheche me no ka say kra no me ni minister yenti me hia ene say omo de nam inframamu say me say me stop market no yamfa 10% bi aman abusuanfo so mo kasa ne na it mean say e bi a project no bibi wom say I pass the Right to Information Act I mo bi a ho kwan say bibi a ekoso o man no bia no utimi e de ebusa nti anu bi e na me so me busa say nti yes say mpanifo say ne omo ye ne de say bibi wom nti yes say mpanifo embra no mbe hwehwem enu nti na o hwe project na contract no yamfa my MP ena sebe enye MP so na common fund ena esi ena o hwa assemble ho na asat now you need any document via ho ma the only document that they have is the awards letter nti I have every cause to question them say you need any document covering the project the scope of the work we don't know the number of stores I see enu nti na ye press conference and dey ene nkofo bi nsema omo kan fa ho say yes ye mpren ema market ne nkoso. Oh no say no there yeguso ye engaging penifo I'm here to meet the regional minister nti kusia na de omu bia nso ye be ma media no aso ate. Yes, of course. And I'm going to take legal action after this conference. Oh, minya. I know there many lawyers be kasa. One, where you so me phone as per the falsehood, and then also it's against the law. So be you so be picture and they as per the falsehood up for the pano. Nti me de be ma mra no na emra ne di pepepe. The American man say in summer and from any community FM omo kika no omo mboni na ntugu enye no kra bia dim mini sa capacity na metimi a stop market no kra bia dim nti omo nkoso ado munya madwuma e na yenye ya dwen say ye pamo e ma no so e de afri ha sei na mom ye bekoso na yama yani the project ni so ni atire manachi na project na koso na obi a na ne store ho a shi bia no ye be make sure say nipa no so ne sabe kan store yes. Yeah, Oma Bopose say enche assembly election be do. Ndi assembly members we Oma committee and fire ho. Say kwan bia so ombe fire ombetu ye no. Ndi sai kwan ni bi so eno Oma Oma hye sai adwuma we say. Yes, ni nan say omo fe say yan mu bi no ye ni the current MP afa nti ekwan bia so ombe ye na ombetuye no nti sai kwan ni bi so a omafa omaye saa nyoma we e de kire amansan no pam no twa no ni nan say mache no sai me do ankasa wutibu ni nso ehu bi sai me honorable Appiah Kubi enso atimi de bia ato edwa na sai de na no di se mato monten say samre nkrata bi na de nam social media be funtintan videos no kro bi anim enya de wonno ase ompele ama edwa no embas no mom no person hu nyoma bia ekoso e wadwa no impostors ahe say na dwadie no ana hu nsam no ti eko dan no say na akwakoduru say ni say no ha wacha asem opeso hu say na dwadie no hu nsam nyina ensu etim kone mom no enya de wonno no ebe ka say o ma dwadie no embas so no mponi say tumi na ya de stop eye edwas ye no ndu ankasa nso watimi atibi ya ne abase ba beso mosompanti be de ekotwi ekobrama nyina no ya de besum yetiefo ya de mase ema monihwa eye adehye sabi na bri nyina monsum enyabre ebo adaje so enso etim ehwe na Kwaxi TV anasa jumade fe na Kwaxi on the street ati sankofo we ye nti midin eye munyina mosomfo atem kwana na mnu mubremu odehye ba Kubi. Yabesen sia da foforo, medamase.